ام دبی مجارید گل میوان خو گوتو بیشکن لدهو که برز احمد جمیل برای بری گشتی چاندنیا پارزگاه دهو که لگل منه افدما باش هیویدارم باش بن هبونا کارگین سارت کرده آنکو کوگین سارت کرده آنکو برات کاریگریاویل سر کرتا چاندنی آوه که گشتی چیه اگر اجوه دست بکم قالك سپاس طبعا اكل ريكن هرا جرنجو باش بو بازار کرنه چون که تو مشکل ما اون که آریشا ما یا سرکی اوا برو ما همید ایک وقت داد گیتن اوا ما وقتی همی پیک و چتاد بازاری دا نخوه اون که بازار بهای ویت تخاره بربنده ما فوکس اختصار هل گرت نوی برو می رگا سار کران ایکو ایک نلبون رگا کو تبشه بالانس کی درس کی تبشه وانا کی بهای شوی که اکود بیشن زور داب کبیتن و تو ماوی وی برو می تو شی درش کیت بازاری دا يعني كتب بيدفي اف بربو مش دربتت دي كيمتر ليت او مواقع كتب بيدفي باشا اف کو گین هاوین کو دهنه دروست کرن اگر اب تایبتی بحثی پارزگاه دو کی بکم حتی چند الگوری بجین پیورن ناف دولتینه یعنی کوگه که اب همو مانایت یت کوگه کو یا گنجای بید بو هلگرتنا بربو من ین چاندنیه طبعا افكو قال جلوي كاتي طيبات بتينا درس كرن او بله وقتی كاتي طيبات درس كات هبخو بوان بيفرن نيف دولتي او ستاندرد نيف دولتي بتيدا بكارتي نتنجبركو مثلا قازانجي يتيدا قازانجو خسارتي يتيدا جبر هندي اف كاتي طيبات بوان ديزاينو ابد كويت بيشكفتي ابد كو تينا بكارينان بشوكي نيف دولتي بوي شوي تينا درس كرن طبعا ما بقول دهو كي تقريبا ام عشان بيش متام ايكامين سراست عراقي انه كابو هلقتنا بربومي مدفتن ابي اف تجربه بطاطا مدفتن ام جارك ام جدير كاين سر بربومي ديش كام شين بربومي ديش خازن كاين او بو نوكا بيفاسي هاتي خازن كاين مدفت بله تري ام خازن كاين سيفي ام خازن كاين هناري ام خازن كاين اف بربومي ابي زيدات بيتن خاص تهاولاتيان فيت اكل ريكد وي اوا كتو وانا كي بهاي بيت اخاري اوا كتو كوجه بكيف شوي كي زانستي پارزگاه دو که الگوری اف داتال بردستما و کنبرین هاجم آماجه بکری 147 کوگین سارت کردن کو 11 شو حکومینه و اوندی کرد تایب درست کردینه و پارزگاه دو که نافچه که دولمنده به هبونا گلک جورین برهمن کشتوکالی ین چاندنی هم بجین هوا پیوستی چند کار کوگین دین سارت کرده و هیا دا کو همشن تمام اف برهم خمالی اف کتمین توا کوگه بکن و در چهار برزن دا مفاجه ببینن زاني دي فو برو بومد منيت ابيت كوتينا برهمينان يعني احتمالا انه كان مبخوص 126 هي ابيت كوتينا بقارينان وكي برات وكي جناب تاغوتي افكو جهدي احتمالا داك جامندان كنبل يعني او برهمي خمالي ابيت كو ام مولاتو بيدين وام عردي بو ترخان كاين او ان ابيت كو صار كرا بس صار كرا يعني تجميد ناكتن افكو جها 126 تقريبا وزها القتني 500,000 طن ما بتني بطاط نزيكي 506,000 طن هابو افصال الباريزجها دوكي الورزه ابي بهاري يعني اتو چند کوگه دانه چند ریکا آنکو ریکارن کوگه کرنه تو پیش بیخی اتو شی زیده تر ابرو بومت مای تو کوگه بکی يعني معنوی او تو چند کوگه هبن تو هر دی پیتی بی براستی يعني هجمارة که دیار جمعه که چند دی پیوستن زاني ابخو رجا برهمي صال بصال يا زيدات بيتن يعني هكا تبا 4 سال شوي برخ كيابا بربوما همي رجتوان احتمال عندك صدل صدي عندك دو صدل صدي زيدا بوينا شو جمارت دقيقة نشم بجمتك وهندك وجه ما بيستيا بهيك وامشين وبربوما هم يعني افكو جيت ما ابصدو 26 تقريبا همي تين ابكارينان بو كوجه كرنا بربوما بطاطا يعني انه هكا بيواز بيت السر وتري نار يعني دي ما بيدفي احتمال الدقاطية وجمارة انه كما هي گلک باشه گلک سپاس برس احمد جمیل برای برگشتی چاندنی پارزگاه دو که سپاس کو هنگل مبون